حلو ملهاش علاقه ولا باللبس الغالي ولا بالبراندز. عندي ايفنت مهم، فتعالوا نجهز سوا واقول لكم كام حاجه تساعدكم تلبسوا حلو. اول حاجه تخليكم تلبسوا حلو ان انتوا تختاروا لبس لايق على المكان اللي انتوا رايحين. دريس كود سمارت كاجوال، لبست بيزك لونه ابيض والبنطلون كلاسيك ليه حزام كده، مش عارفه البس ده ولا ده، تعالوا نجرب. تاني حاجه بتخلي لبسكم حلو وشكلكم حلو ان اللبس لازم يكون اكتر حاجه بتخلي اللبس شكله حلو او شكله مبهدل بس لذيذ. نجرب التاني، مايله للتاني اكتر عشان يبقى سيمي فورمال. اكتر الحاجات برضو اللي بتفرق ان اللبس يكون مقاسه مظبوط عليك، انتوا مرتاحين فيه عشان هيبان في شكلكم. خدوا انسبيريشن الناس بتحبوا الستايل بتاعهم او من على بنترست. بفكر البس ده بقى عشان يبقى سنه كاجوال. جربوا الستايل قبليها بفتره عشان لو مش حلو تغيروه، واختاروا الوان مناسبه لبشرتكم. انا مش عارفه البس دي ولا دي، بس مايله لدي اكتر. شويه اكسسوارز بسيط، حاجات بسيطه كده بس بتفرق في الشكل. عارفين لما دماغكم تكون بتزن عليكم ان انتوا لازم تلبسوا دي، بس بصوا يا جماعه هي عامله ازاي، فدماغي بتقول لي اتاخري على الايفنت مش مشكله بس اعمليها. لبست دي وقولوا لي ان هي لايقه. ده شكل الاوتفيت. انا حطيت دي كمان عشان تدي كده ستايل الشنطه. واكتر حاجه هتخلي شكلكم حلو ان انتوا تكونوا واثقين في نفسكم، هيبان قوي على وشكم وراحتكم في اللبس اللي انتوا لابسينه.